A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. E yetti Allah subhanahu wa ta'ala on tawnudo en de balde sappo arane do ka donkin. En weltanike mo, en jarnimo, en sannimo e dow ɗi nemaji makko. Tawata nemaji makko ɗi laatu addu wala tuhsa. En wawataɗi limude, en wataɗi moftude. Musidɓe julɓe tedduɓe, hani allakum saɗi moɗon ko toli moɗon. Musidɓe julɓe tedduɓe, hande ko jeego donkin. Onon horunoɓe jogannema go o donkin ha hande. Mi toriki Allah yo Allah taw hara o jaɓani en fuu meɗen. Hara o yejjitari musidɓe julɓe tedduɓe. Nyallal gotal pet ngal goɗɗo hoori fi Allah o hooriri ngal. Allah woɗɗintino yaymo e natugol yiite jahannama embere ka yarete duuɓi 70 lakara. Nyallal gotal ngal o hoori. Hara ko fi Allah. Hara na nyallal farilla. Onon non ɓe horuɓe ɗe balɗe jeego ɗo on luttiraɗo si wona balɗe 4. Wakkile mi toriki Allah yo Allah jaɓanan on fop moɗon. Yo Allah taw hara en fop meɗen en rinɗinama e natugol yiite jahannama. Enen e mawɓe meɗen wuruɓe fatiɓe dennangal ɓe ngureji meɗen e dennangal julɓe Allah. Musidɓe julɓe tedduɓe, Allah daali inna yawman inda rabbika ka alfi sana. Nyallal gotal pet lakara no fotawa duuɓi wurure ko konteten e aduna. Jonno wo sa hori nyallal gotal fi Allah, ba'ada Allahu wajhahu anin nari bi zalika al-yawmi 70 kharifa. Allah woɗɗintinoyte e natoygol yiite jahannama nge sabu ngal nyallal gotal ɗon embere duuɓi 70 lakara. Ko nelaɗo sallallahu alayhi wasallam woni ko maki allazi la yantigu anil hawa, ɓen ɓe wowlirta mbeleɗe. Musidɓe julɓe tedduɓe, yo Allah taw en wawi waɗugol ɗum ɗo. Si ɗum ɗon feƴƴi, onon ɓe horari ɓe jogannema go o donkin. Musidɓe julɓe tedduɓe, hay e hunde lawaki. Wakkile ɗe luttuɗe ɗo, jango ko talata, faɗɗi jango ko alarba, faɗɗiti jango ko alkamisa. Wakkile ɗe ɗo, hay si tawi ko ɗe ɗo tati pette heɓuɗon, haray on perdari. Nyallal be ngal horuɗon yeru embere duuɓi 70 lakara. Balɗe ɗen ɗiɗi sa horiɗe ko balɗe yo embere duuɓi jelu, duuɓi 150. Sa horoyi ɗon non balɗe ɗen tati e dembere duuɓi 210 210 lakara. En wawata kalkilde ko jel ɗum hawrata e aduna ga, sabu balɗe tati pette ɗe horuɗa. Tentini non e alkamisa arowo ɗo ɗum hawray le 5 mois de juin 2025 ko nden nyande woni nyalande arafa. Wakkilo ɗen horen fewno ɗo non ene wonɓe Europe, nyallal ngal hingal juuti. A sulloto telen e 3h du matin, a huntike wo telen e 22h. kono andite he nyallal no habbi en yawma yaqumu nasu li rabbil alamin. Nyande yimɓe ɓen foppo daroyto yeso Allah subhanahu wa ta'ala. Hara mo be meɗen hino rondi golle muɗum. Hara hay morahun gara, hara hay cuncun ala e ma daroyaɗa hiɗa rondi golle ma kala ko gollunoɗa e adna moƴƴi boni. Daroɗa yeso joma. Hara nangen no tippina adda e ko'e meɗen yeru embere sogonal. Mo beno darodi e golle muɗum. Wona dolokke, wona paɗal, wona pantalon, wona tuba. Wona debbo ɓorni, wona gorko ɓorni. Hay e goto e meɗen mo be daroray nden nyande wano tagirano. Jon non ko honɗum danday ma bone nden nyande ko sa wakkilike a hoori ɗe balɗe. Sa wakkilike a moƴƴi golle, a waɗi golle moƴƴe e nder ɗeɗo balɗe. Mijite nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maki sawmu yawmu arafa, horugol nyalande arafa. Ɗum ko alkamisa arowo ɗo hawray le 5 mois de juin 2025. Sa hoori nden nyande Allah yafotoma bakkato ko waɗɗa e nder duuɓi 2, hitande wotere feƴƴunde e hitande wotere arore. Sabu nyallal gotal heɓa ɗum ɗon. Kalkile non ɓe horuɓe ɗe balɗe 10 ɗo fuu waɗi janti inde Allah, waɗi astaghfirullah, wo itti sadakaji. Ndare ɓeɗo ko honɗum heɓoyta fi honɗum golle moƴƴe ɗen fuu ko waɗete e nder nyalorma ko ɓuri moƴƴude ko e nder ɗe balɗe 10 ɗo. Musidɓe julɓe tedduɓe, mi toriki Allah yo Allah arsike e wawgol ɗe nyalaɗe ɗo waɗgol dewe e majje ya rabbal alamin. Sabu teddugol ɗeɗo ko Allah yiɗi ɗeɗo kon
yo Allah fewnan en zurriyaji meɗen ɗin fop majji hoore lawol l'islam ya rabbal alamin. si ɗum ɗon feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe, arafa, yawmu arafa khayru yawmin tala'at alayhi shams, nyalande ɓurde moƴƴude, nyalande ɓurde moƴƴude e nder hitande, nyalande ɓurde moƴƴude ka nange ƴelliti e hoore muɗum, nyalande ɓurde moƴƴude ka Allah rinɗinta jiyaɓe makko ɓen e natugol yite jahannama ko nyalande arafa. ko ɗum woni hewtude ɗo faɓɓititi jango le 5 mois de juin 2025 ko nden nyande woni arafa. hoore nden nyande fiɓen anniyeji ɗiɗi iɗen horude arafa, watten anni e hombo ko alkamisa kadi. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hiɓe hoorayno tenen ɓe hoora e alkamisa. ko e alkamisa golleji ko golluɗen kon foppa e nder yontere nden ko nder nyande ɗi ƴeŋata ɗi yahaka Allah subhanahu wa ta'ala. ɓurna ɗon ɓe maaki hiɓe yiɗi nde golleji maɓɓe ɗin ƴawa yahaka Allah hara hiɓe hoori. hoore nden nyande ko arafa, hoore nden nyande ko alkamisa, hoore nden nyande ko nden nyande golleji meɗen ɗi yahata ka Allah, hoore nden nyande ko weetay iidi donkin. musidɓe julɓe tedduɓe, yo Allah arsi ko en horugol nyalande arafa wonande kala mo daro yaaki arafa. hebbinen non nden nyande ko honɗum ɓurete wowlugol nden nyande. no woodi du'awji boy waɗeteɗi, wo khayru du'a yawmu arafa, du'a ɓurɗo moƴƴude on waɗeteɗo nyalande arafa ko wiwugol la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. ko oɗo la ilaha illallah ala reweteɗo e gonga, nafa rewɗo lorra mo rewari siwona Allah. wahdahu kanko pet, la sharika lahu o mara kafidiɗo, lahul mulku ko kanko laamu ngun tigi tigi ngun wodani, wa lahul hamdu ko kanko yettoje ɗen fop woni ko wodani, wa huwa kanko Allah ala kulli shay'in e dow kala hunde qadirun ko o kempinɗo bawgal, ko o hattanɗo, qadirun ko o wawɗo. ko ɗo wiyete Allah. nden nyande ɗum ɗo woni jikirwol men ngol mo beyo jogo ɗo ko ɗum ɗo jantoto. hay sa heɓi ɗum ɓuri wulure nden nyande no moƴƴi musidɗo. mi anda a anda, hay goto e meɗen anda si arafa arowo tawete. hay o ɓaɗiɗo ɗo mi anda si tawaylan a anda si tawete musidɗo. ko tawma kon noon wata accu gollal ngal hanuɗa gollugol hande ha jango, a anda jango si tawete. hay si tawi jango tawima a anda ko honɗum jango woni ko tawrayma. yo Allah tawnu en jangoji ɗuɗuɗe wondude balɗe e cellal e dina jabaka. musidɓe julɓe tedduɓe, hebbinen ɗum ɗo dey la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. hara ko ɗum ɗo waɗen enen tindinen ɓeygureji meɗen ɗin, fayɓe ɓen, jiwɓe ɓen e worɓe ɓen, neneɓe ɓen e babiraɓe ɓen e kotiraɓe ɓen e jajiraɓe ɓen e kala musidɗo julɗo tedduɗo. ɗum woodi woɓɓe ɓe anda fimum, anda hay ko honɗum woni arafa. wakkilo ɗen waɗen ɗum ɗo. si ɗum ɗo feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe, ko honɗum wetata bimbinen nyande ko julde iidi. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki wo yimɓe fo yimɓe hiɓe mari nyalaɗe ɗe ɓe weltoto e muɗum. enen kadi mari iidi sumaye e iidi donkin. iidi donkin ko iidire ɓurde moƴƴude e iidije ɗen, ko iidire ka annabi ibrahima alayhi salam jatigijo Allah on o falano hirsugol ɓiɗɗo makko on annabi ismaila alayhi salam, fii ko o hoyɗi konka koyɗol, fii weltingol Allah subhanahu wa ta'ala, taqarruban ila Allah, fii yo ɓatto ka Allah, fii yo heɓoye moƴƴere nden jango. ko ɗum o falno hirtirdemo. joni noon Allah lontinani en hirsugol ɓiɗɗo hata hande kay ko dammol woni ko hirseten. musidɓe julɓe tedduɓe, wakkiloɗen itten layya, wakkiloɗen itten layya. kala marɗo feere yo wakkilo o itta, kala marɗo feere yo wakkilo o itta. o ittana nene makko, o ittana baba en makko, o ittana karamoko makko, o ittana kala giɗo makko. ɗiɗo moƴƴere fof ko woni ko artanta. addallu alal khayri ka fa'ili. kala tinninɗo yo moƴƴere waɗe hiɗa mari baraji kala waɗɗo sifa nden moƴƴere ɗon. musidɓe julɓe tedduɓe, hittinen wakkiloɗen wurniten o sunna baabe meɗen annabi ibrahima alayhi salam, huwa sammakumul muslimina min qabl, ko adi o wiwde ko on julɓe. baaba en meɗen annabi ibrahima alayhi salam, wurniten o sunna, wurnitiren mo ittugol layya. kala marɗo feere, jiwɓe ɓen siɓe mari feere yoɓe ittu, sukaɓe siɓe mari feere yoɓe ittu, nenejo on simo mari feere yo ittu, babajo on simo mari feere yo ittu. si tawi ɓe fof ɓe mara feere,
baba jonko itti ko wawi yonande be kambe be ngure nen fo kambe fami wurube e kambe fami fatibe nden nyande itel layya on kala mo joganoki anniye fi ittugol yo ittirli wajhillah se tawi himo mari feere Allah okkete baraji Allah okkama baraji yeru embere leebi ko woni e dammol kol hirsuda kol si tawi joni on hebi feere nagge moko baabe jeedido be ngureji jeddi ina wawi kafude nagge siko ngeloba haray don kadi ko jeddo siko dammol ko aaden goto kanko e be ngure makko nden fu ko dum woni joma galle den e be nguli makko din nayi ma tati ma didi ma goto e yeru embere bibbe ko jogi wo wurbe fatibe fo yonay kol dammol gotol si tawi ko nagge ngen kadi joma gallejo on e be ngure mudum fo rewbe ben fo e bibbe ben haabe timma be jeedi do kadi joma galle e be ngureji mun go joma galle kadi e be ngure mun didi ha timmo ya joma galle be jeedi do mo be e be ngure mun no wawi kafude nagge emba addini yusur dina kanko newika wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj Allah wada naari en bittene nder ka dina meden musibbe julbe teddube hittinen tinnode wakkilo den wurneten o sunna joni non simi itti hikka do ko 2025 wonnen ko arata mi hebo yaari feere hunde farlakilam simi ittuno 2024 hitande fejjune nen hikka mi hebaari feere hay hunde farlakilam ko sunna tentinado wonande kala mardo feere ne laado sallallahu alaihi wasallam be ittino dammol be ni kollo ko kanko e be ngure mabbe nden be banni kola kadi be hirsi be ni kollo ko kala on mo hebo yaari ila yawmil qiyamati e mofte mabbe den sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yo Allah beydan nelaado jambe kisiye kabe woni ton kambe be ngure mabbe nden ko dum Allah dali wa ma arsalnaka min nulirarima illa rahmatan lil alamin si wona yurmende wonande tagi fongo nelaado ittanino kala mofte mabbe den faw ha dargal kala on mo hebo yaari si tayno nga hebi feere haray atawaka to ndey haray hino ittita kala hebudo feere sali ittugol ko kala mo hebaari feere burna don be ittanino ma kala hebudo feere yo ittan hoore mudum yo Allah arsiku en ko itten yo Allah beyda nelaado e sahaba be be ngore mabbe den jambe kisiye be mawbe meden ne irbe dena l'islam be famine l'islam be jibini nder l'islam mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah fa yafo kala fati do e mabbe mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kanko mardo yurmende on yo tippi yurmende ka gaburuji mabbe mi toriki Allah kala wonbe ton e sattene yo Allah ittobe don naba be newende mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on be sonjike fi meden yo Allah taw harabe mara sonja ka gaburuji mabbe mi toriki Allah enen kadi hide yangade fe bibbe meden en toriki Allah en wonari heferbe juude mawbe meden yo Allah dandu en jibingol ko wonta kefero yo Allah dandu en yaltugol e keeci meden ko yeddata Allah mi torike ma hande ko nyalande tenen e nder de balde sappo arane ka donkindo ka golle moƴƴe urata jabede ka burda e yidude Allah mi torike ma fewnu zurriya bibbe julbe ben fop ya rabbal alamin innaka ala kulli shay'in qadir Allah mi torike ma e nder de balde do tawata ka golle moƴƴe buri e moƴƴude yaafo kala tawata mo mawdo mudum fatike mi toriki Allah beydan kellal e afiya e diina e iman e tawhid kala tawaydo haray mawdo mudum hino wuri boyni doen e mawbe meden wurbe ben toriki ala yaafana da men fatibe ben Allah men du'anike mawbe men amen ben bawbe fatade e ka be wuri do Allah mi torike ma okkor men bibbe du'antobe men nyande surrobe arti kala fe'inoydo nde yewtere do yo Allah ittanmo kala ande kala fe'inoydo nde yewtere do mi toriki Allah kala moƴƴere ko woni e nder de balde yo Allah wadu gebal makko yo Allah okkumo battane moƴƴo wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh